تماشاوان هێژە هەرتم ئێدی شارستانیە باژاران بە پاکژیە وێ تێناسکردن. هەر باژارێک بە پاکژیە خۆ تێناسکردن بڕیا وێ پاکژیە هەنجی هشمەندیە شێنیە نوی باژاری تێناسکردن. نەها ئیرۆ شارەداریە گەلیا باژارێ گرکێ لەگێ ئێدی وەکە پێنگاوەکە پاکشکردنێ دانە دەستپێکردن بڤێ کێژبوونە کێم ناز بکەن ڕەوشە پاکژیە بچاوایە هەروها کیپێ ڕادبە ئەمێ بەرێ خۆ بدن جەم نوچەکانی خۆ دیار حەسام لەگەل مەحازرە دیار دەماتە خۆش بە براستیجی دەستێک تەنێ چەپکە ناخە. شارەداری تەنێ بێ پێنگاوە خۆڕابوویە یانجی گەل ئالیکاریە واندکە و دەست بە پاکشکردنا باژار کردیە کەرم بک وەشان باتەی. بله ارز دماتا و دماتا مشفانان خوشتر باش خاطر جهانی سر زمان دستک تنه بچپ قاناکه باسی دی چارچوبه رزا پروژه شارەداری دل باجار گرکله که جبو پاخشکرنا باجر جبو ام بجن خودی درکتنا ل باجر ایرو پنگاوا کی پاخشکرن دای دست بکرن پنگاوا واجی صحه شهید خبا دست بید که حتی بنیو سوکی با درج دکه یعنی به درجه های 4 کیلومتران ایرو حمله کی پاخشکرن و گود دیمانه دا جی خودت کم نهال نواراستا باجار گرکله کی نشارەداری گل ا باجر ایرو دست به پنگاوا پاخشکرن کریه به دیمانه دا جی خودت که راستی جی یعنی شارەداری هر کو هول ده پروژه دست بکه چه پروژه پاکشکردن به چه پروژه خدمتگزاری به چه پروژه آبادکردن به یعنی راستیجی ساله کی تیرو تجیه ام بیژن کارو خبات شارەداری گل ا باجار گرکره که نه هم خوازه راستی آرمان جوه پروژه ناز بکن آگاهین برفراتر لسر به پروژه ناز بکن کنگ دست بکریه ده کنگ دوام بکه و هورگولین زیادتر لسر ناز بکن ها هم اکثر حوالا ما گلنار حسین هفسروکا شارەداری گل ا باجار گرکله که مرا آمده ممسا گلنار کنن که دری دمو باش به یعنی راستی جی و ایرو پنگاوا پاکشکردن دای دست بکردن پنگاوا و جی کو دری دست بید که حتی به کو دری باد چه و آرمان جوا جوه پروژه پاکشکردن چه گلو دست بکی ام به خیرهتنا روناهی تیویت کن دم باشش بوا حمیا راستی جی که اف پروژه هنا که امو کری و بری کنو مجی مخواست ام گلک پروژه نو دباجیر ده بکن دست بکی ما وکا مدارک هندنه بریا دمک کرد ما دست به پروژه که گلکی مزن کربو او پروژه هنا یا چه توپی بو و مجموعات بوش جهی بهن فدانه شملترا مطاعم و مسابح و جهی لیستکا زاروکان هاجی که وکا وی پروژه هنا که افتسی روژا ما دست بکریا راستی جی او جی که دریه قانونی را وکا مناقصاتا ارساء بو سر شریکه که اف شركه هناكي اف سيروجا دست بفيكاري هناكي كريا مدة تنفيذ 45 روشن و هر 45 روشا دا لازم بداوي به اف روجا هناكي دواري شهيد خبا دست بيت كي حتى بصحة آزادي طولها ويناكي تقريبا امتكارم بيشن 3 كيلومتر ذهاب وإياب 3 كيلومتر بروژه اصلا کی از شوره برفرحتر سر بشتغلم افدما كدريش براستيد شارع عام ياقر كلا جدا تشتكنو بيك نهاتبو منصف قلقي خرابو بو تواجه حضاري وخشكبوني نافاسو كدنابو رغم انه باجار مقصدها بقى قندي دردوريا هم ايه بيكاتي عربجي وبيكاتي كردجي كي اجبر في كي ما ارمنجا ما جفيتش هنا دسبك خوشكبونا شارعي بو همجي كي عربه قلقتين يعني جبو سهولتها حركه وبمشاري ولو ما دست برديف ورسيف كريا مبدئيا رديفه كفري كفن حموي اميراكن كفري نوتين ركباندن وكا درابزيوني جيكي السرتي تشكرن همجي كي وكا اناره داخليه بروجا يعني لو احتوي ناجي هنا دمي بيش دا نبس تاني سر كفر وإنارة ودروفيزيون همجي كي ده شمسي وهبن جبو عبورة مشاطة شارع وإيه خططاندن بشكل كي نظامي جبو عرباش جبو سكنة عرباش جبو نظامك بكبي سوكي دا مقاعد ويتشيبن اج مشاطرة رصيف جي كي سر طولة ويناكي تقريبا هم تكرم بيشن 1500 شصد دكان سوكي ده هيا بيشيا رصيفة جيت تشتخرابو يحمو رصيف ايه تشيكرن يعني بروجا فرها راستي
اینها بال گلار راستیش تا بال کشانسه گلک پروژه اینها دو سال ای سال دا اقوام زنه شهرداری گل بازار که گلکی گلک پروژه دابون دست بکرن گل جان باور کن یعنی گلک جی هاتن تمام کرین جی یک جا کمالگاه آواشین لچن بشوی هبون بشی سپور استادیوم مازن ها هاتیه جهاز کرن هاتیه بکرین جی بشی دی مثلا بشی آوجنی هبو بشی خانگاه هبو بشی استیگ زاروک هبو یعنی بگشتی شهرداری گل بازار که گلکی دوی ساله دا کاری که بچرنگی داد دست بکرن پروژه کو دابون دست بکرین چبون چه پروژه هات نقداندن چه پروژه نیروی مانه هر وکی یعنی پلان سازی و چه نجبو سالنه راستيجي كي أم وكا هفسروكاتيانو ومجلس عمايا بلديانو مكتبة تنفيذيانو وقالك بروجين نوجي كي أم توازن فينو بونيرا بين نواجر تشتا بري حتي قداندن بروجا زفتيبو برين هاجي أزبشن بلكي مداخ ياكرن 1650 متر مكعب طولها 2 كيلومتر ونيفو او هاتبو اريكرن راستي زيدا يولو نابو راستي نلقورا تشتاقو تخوستن دباجيردا اما او هاتبو اريكرن وكي ديجي كي صرف صحي هبو صرف صحي جي كان حالة شغلن هيب داوين ابوا طولها 2 متريبو وك عمل شعبي جي اضافة سربو 2 متر ابناجينها تقريبا قيد التنفيذة وأم شهرينها تعنينا صار زمان جي هم جينها تشتاقو أم بروجي ما قدامي بيش دا قالك بروجي هانا راستي نها أم تخوازن وكا دوارك يجي كيل بيشيا باجير أم تشيبكن أم رنجي باجير بدنا خويا كرن هويا باجير ناسناما باجاري قركي لقي هم جي كي أموك الصيانة كيج قوسي جعالية ديركي بساحة آزادي أموك الصيانة كي وترميمة كي جي جيرة شيكر انها تصد حاوية مي صفر ام مدايا تشيكرن البا شركتا توروس او جي كده ميكانيزيك دا يعني حاضر بنا دا ميكانيزيك دا امي بلافكن المحلات او نافا باجير بقايا هيا بقايا جيكي ام بلكي چند كنتي ما هنا امواجيكي ام ريواناكي ام تشيبكن چند بروجه كما يا قالكي مظن هيا راستي او جيكي 2026 دا ان شاء الله امي دست بكن او ام توازن ام سوكي بنظمين يعني او بروجه هناك بلكي دورات 400 500 محليه وي عرضي بلديه دا شيكرن دريا استثماريرا ام توازن محلات خضراء يعني بي وكا شي سوكا هال وكا شي سكنه عربه وكا شي مسالخ وشي گوشت وفروجه يعني ام بيتشتي هنا حموي ام وكا سوكا كي جداي شارع عام ام بخصنا جبو ام بي ازدحامها هناش نافا باجير در بخر وتنظيمك بكبي السوق هذا بله ممسا گلنار حسین هفسروک شهرداری گلک سپاس بواقع خير هاتين واجي كيف خوش بو سرچابا هذا گلک سپاس سراوسا چابا بله ارس راستیجی بی وی اوای یعنی وقتی کو هفسروک شهرداری مردا راگاندن یعنی راستی سال کی تیرو تجربه و جکار و خبات شهرداری لباجار گلکلکی راستی پلان سازی واجی تجربه جو سال 2026 یک جوی مثلا راستیجی صحه شهید خبات دواره کی نه داینه بجن خاصه بازار گرکل که جالی دیره که باتی نه کردن ترمیم کردن گلن پروژه پاخش کردن وقتی گونها دست بید که پشتی به پروژه ها صحه شاید خبات حتی کونا براسا سوکی اف پروژه داوی به پروژه گیدی پاخش کردن ددن دست بید کردن راستی یعنی کارو خبات شهرداری گرکل که مرد کار بیا وای بنرخینه سال کی تیرو تجربه ام بج پروژه خدمت گذاری پروژه پاخش کردن پروژه نوا کردن پروژه زفت کردن سر راست کردن شارعان و پروژه هری مازن یا کو مرد کار بج یا شهرداری گرکل کی سال او بو کومالگاه که مازن بنابه کومالگاه آواشین حتی بکرین و 4 بشا پیک هاتن بشی هری سرکه اوجی استادیوم آواشین بو راستیجی یعنی کده خدمت دادن ها جاهزه سه بشی دیجی کار لسر تکرین لگوری شهرداری اوجی دم پیش دا خلاص بنا اوجی بشی آوجانی بو بشی خانگاه بو بشی لیستینگ زاروک بو لیستینگ زاروک بو راستیجی یعنی کارو خبات شهرداری لباجار گرکل کی مرفت کار بیا و بنفینه بله راست بله دیار حسام نوچگانی ما گلکی سپاس جبوتا و میوانتا گونج باجار گرکل گل گل محاصر بون باوای کی سندی و کارو خبات شهرداری پروژه و جبو سالا بشی و جمره راکاندن گلکی سپاس